tubagaze kuri The Voice Life. Uyu ni umwanya w'arago yacu nk'ibisanzwe muri kumwe nanjye Iri Defense. Ndakutse ukanda subscribe, wowe uturakanda subscribe kandi nawe wakanze subscribe ndagushimira cyane, uri umuntu wingira kamaro. Uyu munsi nagira ngo tuganire ku bintu bigera muri bitatu. Icyambere, Shema yemeye kwishyura arenga miliyoni 70 abakinyi ba AS Kigali baberewemo nk'umwenda, naho rutayizamu w'umunyanigeriya Ani Elija ukinira Bugesera FC azakinira Amavubi kuva muri Kamena umwaka wa 2024. Abadepite ntibumva uburyo amafaranga ahabwa abakinyi b'ikipe z'igihugu adakurwaho umusoro. Ntujye kuri The Voice Live nahamukanya. Shema yemeye kwishyura arenga miliyoni 70 abakinyi ba AS Kigali baberewemo nk'umwenda. Wahoze ari perezida w'ikipe ya AS Kigali Shema Fabrice yemeye kwishyura ibirarane by'imishahara abakinyi b'iyi kipe bari bafitiwe, bityo ngo babe bakina umukino wa nyuma wa shampiyona bafitanye na Muhazi kuri uyu wa kane. Abakinyi b'ikipe ya AS Kigali bakunze kenshi gutangaza ko badakina imikino ya shampiyona niba batishyuwe ibirarane by'imishahara y'amezi 3 baberewemo. Gusa bikarangira baganiriye n'ubuyobozi bukabaha agahimbaza musiki, nabo bakajya mu kibuga bijejwe ko mu minsi mike bazahembwa. Nyuma yo gukina umukino wo kwishura mu mwaka wa shampiyona wose, abakinyi b'ikipe ya AS Kigali mu ntangiriro z'icyumweru gishize baje kubwira ubuyobozi ko noneho batazakina umukino w'umunsi wa 30 wa shampiyona bafitanye na Muhazi FC, kuko batizeye ko bawukinnye baba bagihawe amafaranga yabo. Aba bakinyi bari bamaze igihe badakora imyitozo ubwo basurwaga n'uwahoze ari perezida w'ikipe Shema Fabrice. Amakuru dufite nuko uyu muyobozi kuri ubu wagizwe perezida w'icyubahiro w'abanyamujyi yaje gusaba ko bamubarira imibare abakinyi bishyuza, asanga bisaga miliyoni 75 z'amafaranga y'u Rwanda. Abemera ko azayabishyura rimwe yose mu cyumweru gitaha, maze nabo bemera kujya mu kibuga. AS Kigali iri gukina umunsi wa 30 wa shampiyona. Iramutse itsinze yasoreza ku mwanya wa 5 n'amanota 45, mu gihe ishobora kwisanga no ku mwanya wa 7 mu gihe yatakaza maze Polisi na Kiyovu Sport ziri inyuma zigatsinda. Reka dukomereze kuri rutahizamu w'umunyanigeriya Ani Elija ukinira Bugesera FC azakinira Amavubi kuva muri Kamena umwaka wa 2024. Amakuru yizewe yemeza ko ibintu byose byarangiye, hasigaye kuba byashirwa ku mugaragaro. Mu gihe hazaba hahamagarwa ikipe izakina imikino yo gushaka itike y'igikombe cy'isi cya 2026 izaba mu kwezi kwa Kamena 2024. Umwe mu bantu ba hafi y'uyu mukinnyi yemeye ko ibintu byose bimeze neza, avuga ko hategerejwe icyumweru gitaha. Yagize ati, yego niko bimeze byose byarangiye, ariko no gutegereza mu cyumweru gitaha. Yabajijwe intego y'umukinnyi azanye mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda. Yavuze ko intego ari uko agomba gutanga umusaruro mwiza no kubona itike y'amarushanwa yose ashoboka, ndetse no kwitwara neza muri rusange. Ani Elija umaze gutsinda ibitego 15 muri shampiyona akaba arimo kwifuzwa na APR FC ndetse n'ikipe ya Police FC ifite amahirwe menshi yo kumwegukana. Gusa uruhande rwe ruvuga ko bizamenyekana nyuma y'umukino usoza shampiyona. Naho abadepite ntibumva uburyo amafaranga ahabwa abakinyi b'ikipe z'igihugu adakurwaho umusoro. Minisiteri ya Siporo yabajijwe na komisiyo ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'imari ya leta PAC impamvu nta musoro ukatwa ku mafaranga ahabwa abakinyi.
bagahamagarwa mu makipe y'igihugu, aho haragera kuri miliyoni 84 ataratanzwe. Bak yavuze ko Minisiteri ya Siporo yananiwe gukata, kumenyekanisha no kwishyura umusoro ku bakozi ba nyakabyizi, aho bitigeze bikorwa ku musoro ungana na miliyoni 84, kuko mu gahimbaza musiki kahawe na ba nyakabyizi kagera kuri miliyoni 565 nta 15% yakuweho. Hagaragajwe kandi ko hari raporo zitatanzwe ku mafaranga agera kuri miliyoni 4 z'amafaranga y'u Rwanda yoherereje za federasiyo, nyamara zakabaye ziboneka hagati y'iminsi 5 n'iminsi 370. Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri ya Siporo Niyonkuru Zephanie yasubije ko abakozi ba nyakabyizi bakatuweho 15% y'umusoro usigaranwa bari aba youth volunteers cyangwa se abakorerabushake. Yagize ati bari abakorerabushake, federasiyo dukorana nazo zari zazanye, dufite igikorwa cya siporo, ariko igihe babazaniye kubera ko bagombaga guhita babaha 5,000 bagendaga babaha, ntibayakataho. Yongeyeho ko nubwo bitakozwe ariko bahise bahindura uburyo byakorwaga, ku buryo hari amasezerano cyangwa imikoranire tugirana n'amafederasiyo n'aba bakorerabushake cyangwa umuntu wishyuwe. Twumvikanye ko ndetse twabishize no mu nyandiko ko nawe aba agomba gukatwa. Yakomeje agira ati iyo ari umuntu wishyuye muri sisiteme ahita avaho, ariko ikibazo cyabaye muri abo bakorerabushake cyangwa abakozi bari baje bagombaga kwishyurwa ako kanya. Kuri federasiyo twari twabinyujijeho, aya mafaranga ntiyakatwa. Ubu amasezerano tugirana n'amafederasiyo twarayahinduye. Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri ya Siporo yabwiwe ko atari amafaranga yishyuwe abo bakorerabushake, ahubwo arayahawe abakinnyi n'abandi bo mu ikipe barimo abatoza ayo makipe y'igihugu yahamagawe. Yibukijwe ko nabo baba bagomba gutanga umusoro ungana na 15% ku bihembo baba bahawe. Abazwa uko byarangiye hagati yabo n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, Rwanda Revenue Authority. Mu gusubiza, Niyonkuru Zephanie yavuze ko hari aho byabaye ariko bari gukorana na za federasiyo ku buryo bihabwa umurongo. Yagize ati kuri ayo mafaranga ndagaruka kuyahawe umutoza w'ikipe yacu y'abafite ubumuga. Hari amafaranga byo atarakaswe. Ubu turi gukorana na NPC kugira ngo ayo mafaranga ashikirizwe Rwanda Revenue Authority. Agaciro kajyanye n'uwo mutoza kangana na 1,541,000 n'amafaranga 587 y'u Rwanda. Yakomeje agira ati amafaranga yose duha amafederasiyo agenewe amakipe. Nkuko twabivuze, dufite federasiyo 31, aho ho tugenda tuyavanaho kuko baba bafite konti bahemberwaho, yaba ari uduhimbaza muziki tubahaye cyangwa ari amafaranga yuko bahamagawe mu ikipe y'igihugu. Aho bagaragaje ko hari abakozi baba bari mu ikipe y'igihugu bagahabwa amafaranga y'abanyakabyizi ntibayakatwe, nibo turi gukorana na za federasiyo kugira ngo bikosorwe. Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri ya Siporo yavuze ko bafashe ingamba, ikindi kandi bumvikanye na za federasiyo ko mu gihe zisabye amafaranga zizajya zibariramo n'agomba gukurwaho nk'umusoro.
PAC yagaragaje kandi ko hari miliyoni 129 z'amafaranga y'u Rwanda Minisiteri ya Siporo yahaye za federasiyo, ariko nayo hakaba hatagaragazwa raporo y'uburyo yakoreshejwe. Kuri iki niyo nkuru Zefani yavuze ko ubu izo raporo zamaze kuboneka, ndetse hari izitinda kuboneka kubera ko hari federasiyo zitanga ibihembo nyuma y'igihe kinini, nk'aho bisaba ko habanza gukorwa ibizamini bya doping mbere yo gutanga ibihembo ku bakinnyi babitsindiye. PAC yibukije Minisiteri ya Siporo ko n'abakinnyi bahamagarwa mu makipe y'igihugu baba bagomba gutanga umusoro ku bihembo babonye. Ntago nagera ntabaye ku gashinguracumu, reka nze kuba agashinguracumu kuri UEFA Champions League. Ibyishimo kuri Borussia Dortmund yasezereye Paris Saint-Germain. Mu ijoro ryo kuwa kabiri tariki 7 Gicurasi umwaka 2024, iyi kipe ya Borussia Dortmund yasezeye ku mukino wa nyuma wa UEFA Champions League 2023-2024 nyuma yo gusezera Paris Saint-Germain iyitsindiye iwayo. Wari umukino wo kwishyura wa kimwe cya kabiri wakinwaga mu gihugu cy'Ubufaransa nyuma y'ubanza wakinwe tariki ya 1 Gicurasi umwaka 2024, aho Dortmund iwayo yatsindiye Paris Saint-Germain igitego kimwe ku busa. N'umukino Paris Saint-Germain yakozemo ibishoboka byose ngo ibe yakwishyura igitego yatsindiwe mu Budage, ariko Borussia Dortmund iyibera ibamba. Igice cya mbere cyarangiye amakipe yombi anganya ubusa ku busa, byari mu nyungu za Borussia Dortmund, ariko noneho ku munota 49 ijya mu nyungu birushijeho ubwo yabonaga igitego cyatsinzwe ku mutwe na myugariro Mats Hummels, bituma Borussia Dortmund igira ibitego bibiri mu mikino ibiri. Iminota 41 yari isigaye ndetse n'inyongera kuri PSG wari umusozo wo kurira kuko yasabwaga gutsinda ibitego bibiri kugira ngo nibura banganye babe bajya mu minota y'inyongera. Ariko nubwo mu mukino wose bagerageje amashoti 30 yarimo 5 agana mu izamu, umukino warangiye Borussia Dortmund yagerageje amashoti 7 yarimo 3 agana mu izamu, ariyo itahanye intsinzi y'igitego kimwe ku busa, igera ku mukino wa nyuma ku giteranyo cy'ibitego 2 ku busa. Borussia Dortmund ku mukino wa nyuma uzabera kuri stade ya Wembley mu Bwongereza tariki ya 1 Kamena umwaka 2024 izakina n'ikipe ikomeza hagati ya Real Madrid yakira Bayern Munich kuri uyu wa gatatu saa 3 z'ijoro, mu gihe umukino ubanza wari warangiye amakipe yombi anganya ibitego 2-2. Ni inshuro ya gatatu Borussia Dortmund isezeye ku mukino wa nyuma wa UEFA Champions League, aho yaherukaga mu mukino wa 2013 ubwo yatsindwaga na Bayern Munich ibitego 2-1, naho mu 1997 ikaba yaratwaye igikombe itsinze Juventus ibitego 3-1. Naha dusoreje amakuru y'imikino, mwari kumwe nanjye Louis de France.